Racing icon, yeah. Me want a man on yam. Look on to take a post, no, go ninja. Con gonna unity, come me con, yeah. Talaka me dira pour me chapu katera. Lana nongam, lana mangam, come me con, post charge bang. Let it go, Nera malakan yam gana diala kontin baro anya din kwasme kanwar online TV channel biya kamal anda mandune shan kwasnyak kajan gwasme to kon keri pon mu gorono de nyaka kon kel keri pode me be ka man wari sit kamenen yan flyer gwadme ka mishalat gwasme kan jan gormono ba nyoka yekel enono mad man nuari fundraising event ka jom jikan lat gwasme nena chikalar no shikador kamrar an misha kamraro eno shirka party ke event me balat ka gwadran ba latin gwasme dio je ko guyen gwasmone chala no jen ba jala da manuari eno dio je tishon man tikatin gwasme mene number kena konde contact ka an man manuar no mo man manuar dung fundraising me balat no ka shanga jan dangaru du kel ka jan pay bakal de kontina en walla shanga bangwan ka pay bakal ron kina dangaru jan dangaru de dich en mat man war no mo te ka man ya shit ken gar pin gwasma ramaniam e nya bangwen talponeteten nya walwang talponeteten nya ndem kulang te talponeten Elizabeth Joseph te talponeten nya pin gadwich Kenya pin gadwich te talponeteten gwasme kana gwad dan bay latin chirgamnen yana gwasmo kana de jalat kana braska chirme kelele chikan lele o ma gwasmo ko jen gwad dan bay latin de jabi al de detail biya gajek ka jen flyer mane chang dan bay lat ka jen chang chanen gwad me chang dangro de kel ka pay bakal ron kini dangro udi jen dangro de dich ka jaw me shakul je gwasme mishalat ka jen ki fundraising mo do badan lat je ka ja of course ngai kon dial choje dana shuka ne kon gor kan lok okay ko gor kan lok ku jamo che maintain content rar tin the question wall chikuren dol ko de kan yur to de kan ko gor de kan ka collect de kan ne kon de kan ka lok re dwaran ajen chanen gwas menena the purpose of the event is to raise fund for displaced communities due to ongoing war in Nordland la kordan ki choje shuka ne kon re wi dan ka la don wore jen dob dan dat kan fundraising ka ja jante ka muku kon len gwasmen go lat kano de ka join ka shang yandang ro kel ka pay ka ron kin dang ro jandang ro de dich ne de kon de luak de kan churi out to them no ka gwada dan de kan wujektin chikala don shang yandang ro kel ka pay kel ka 5 pm wona ka 3 am jan gwada dan be number let ka ja so metin wina mi gwada dan tiketin re dwar mo bi su gorno jin bi ka join ka jan shang ka jandang ro kel mo ka pay bakar ron kin dang ro jandang ro de dich min nyot ni Saturday ke shang ko jan shang bukan lat ke jamone bi goro bi ka contact bu right ka dob dan dong de yan wakel ana me jan jodan en chikana lat ka ta dan dong de kon jome de kon dinga ja ani go abante dia bana ka linkel ka tin kon lat karonian gonna buy racing icon, yeah. Me want a man on yam. Look on to take a post, no, go ninja. Con gonna unity, come me con, yeah.
Bia kamal nyok gwas me jo bana len gwas me bana right ke kwi ku me SPLIO te ka jo me chalat gwas me ne itnen yen ga me ka turo gwas me Lieutenant General Peter Rochol ka ku me SPLIO ka jo me cha kwen gwas me goro ba mat ye kel chalat do ne Lieutenant General Peter Rochol cha ja kap ka kom la acting deputy chief of staff re ku me ka Dr. Riek Machating chajo mo chajo kwen ante majara madan and billet la kwere rewo de chief of staff re kuma ka SPLIO shalat gwazme en wona ne gen take experience ke ngaje mandana tuwo ko kuma SPLIO ko kuje mo gen ronga ko de kwanya la kwere mo tine de wanti lo den te de long ka dobran cha kwanya jo me genana go de nyo ka yekel ani banyo je kala rodien biate kamal Talaka mi dira pur mi chapu katera Nanna nongam Nanna mannam Kamni kon Post cha dig bang Po dig dig let it go gay Po say dum dat No get dum dat Me let it do me ba Let it get a radu Me let it me just Let it go.